मोगचनो फेब्रुवारी महिन्याक पापाचो इरादो शोषणाक वळख जाल्ल्या सर्व स्त्रियां पासतो माग्या अन्यायाक शोषणाक वळख जाल्ल्या सर्व स्त्रियांक समाजेतावन रक्षण आणि त्यांच्या कष्टांत स्पंदन मेळोवन दी म्हणून आम्ही माग्या. Hoy sigue habiendo mujeres que अजूनही sufren स्त्रियांचेर violencia, मानसिक violencia हिंसा, psicológica, मौखिक violencia verbal, हिंसा, violencia física, दैहिक violencia हिंसा sexual. सोलनस आसा. Es impresionante कितलेशा स्त्रियांचेर el número de जावंसो mujeres हल्लो, golpeadas, अपमान, ofendidas, अत्याचार पळोवन violadas. आगत जाता. Las distintas formas de malos जायत्या tratos स्त्रियांचेर que sufren दाखोवचे muchas वायट mujeres वर्तन, son मनशाकुलाचे una भिवकुरपण cobardía आणि y उणेपण una दाखयता. degradación para toda la humanidad, para los hombres y para toda la humanidad. Los testimonios de las víctimas que se atreven शोषणाक वळख a romper su जाल्ल्यांचे silencio मौनपण son un तांच्या grito de कुमकेक socorro बॉब मारता. que no podemos ते ignorar, निर्लक्ष करूंक no जायना. podemos mirar para otro lado. तांकां आमी Recemos वायट por las mujeres que दृश्टीन son पळोवंक víctimas नसो. de la violencia, शोषणाक para que अपमानाक sean वळख protegidas por la जाल्ल्या स्त्रियां sociedad पासत माग्या. y para que su sufrimiento आमची समाज sea तांचे considerado कष्ट आयकून दी y sea आणि escuchado por तांकां todos. रक्षण मेळोवन दी म्हूण आमी मागया.